Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ana takunam, Tirso. Asawa ko ni Malo, tatang. Ay, mano ka ditawan mo? Tapno, kabailamon tag-asawa. 20 tukton, tatang. Ano ba yung kapailaan? Nasapa ka unang ang asawa baro? May kadwa. Ada ka din ornong mo. Manut ornong mo. Ado man nga pangasawam kinibalo? Paging kasar mo? Tatang, sama tinas kan nga agasto sa dilakal. Simple lang kakasar. Nagkasar kam di Huwes. Ken nte tulag restaurant. Siya po ay... po. Anya ko matipagganata maya. Kinubay kang bay. Agtrabaho ka tagornong kabay sa monto ikasar. Ngintadang. Ana. Masikugan ni Malo. Ana. Kadabi namin na sinukugan. Aya po aya, Tirso. Kasano nga rod nga makalibas ka. Uno makalibas tayo. Iti kinakurapay. Kaya nag-asawa ka nga dingimat na kasagana. Mayatan tang, tinaskan kita. Jesus, baala ka. Makamo ka di biyak mo. Panag ko na, mabalintag pinusta. Agrigat kayon to. Nanggro na aganak kayo iti ado. Doa kayo itang agtrap-trabaho ito groceria. Ken bakery. O, ken itulo aganak ni Malo. Kapilitan nga agsarding agtrabaho. Kaya aganak tunganan. Igususapo, siksikan to lang tigsapol. At sa sweldo miyan ta bakery. Umana ito nga ta. No, adda duwa talong anak yo. Di ka lang plano, di mo lakad panunod na ya. Diyos ko. Anong orti mabalintatang kit masikugan? Kayo isong orti ka kunak. Abi nga nga sinkugam. Inaimas mo. Apo aya. Naimas ang iyong naimas tumat nga sa grapin nyo tirigat. Diyos ko. Kaya tumat ngamin amo tagplano. Kada kayo ngay. Nagplano kayo? Sa balik ito sa oblo ko. Bahala ka. Kaya, tatang, nuadda pa nagtitinulong. Malibasan tirigat. Ang tinulong kam to kinimalo. Nga mangisakad. Itiraranyag masakbayan di kitagbalin nga nakbi. Bahala ka nga ron ko na. Makamo ka. Sikat biyag mo da ita. So, lakit sapay kumaa. Tasaan kayo ito nga agrigat. Tingin kayo nangigan, papagayam ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Tirso iti Lawag City. Ngayon tayo pinauluan iti panag ti tinulong. Tama? No, dagit agasawa ket tinulong da ket siyempre, sumayat ti biyagda. Ngem no, dajay asawa nga babae ket agad anak latta nga awir kada ko ha. Amo na tumulong. Tariga tangas ta ko na nga mala. Suti kayat yo namat dajay lakay. Okay, ti pagkasalitaan ni Tirso ket may santo kadagiti intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July, gabota data niti first week iti July papagayan. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadagidag kakadakkel a premyo. Anak ko naman na ito yung cellphone tayo. Gabota in cooperation with Yum 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 Special Pork Belly Letson. May madi paligtad. Yum 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 Special Letson Pork Belly. Pakinggan natin ito.
Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Ayun. Dajeti Yum 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 Letson, special Letson Pork Belly. Kagayam ka ng absat. Ket babalin nyo tang order, da kayong adad ta Honolulu, Hawaii. Kaya sa dinuman ti ayan nyo. Okay, pakishare dito program tayo. Pakishare, sharing is good. Kasi iti araramid din tinumutibiyang i-share ko. Yan. Ni Janet Balcobero, ni Esther Saludes, ni Marilo Angelo Calmabawang, Fail Cancer, Romeo Rombawa, yan. Ni Aurelio Fiesta Jr. Happy watching, thank you. Ipasuportar mo iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-follow. Ito yung page ni paring Ray. Kaya no itong YouTube channel, iting kay pakangigan, dito nga video, paki-share, paki-like, and nag-subscribe kayo kung nusaan kayo pahing nakapag-subscribe. Okay ba? Well, okay ko na yun, okay. Madama kong nag-share. Ayan. Hello, gani Lolita and Di Tanoy. Happy watching. Ni Disyong kini Disyang. Ayan. Ni Shirley Marcos Beses. Happy watching. Okay. Alright. Sige. Josie Natividad Asido. Josie Bautista. Ni Perlita Clive Matias. Ni Matda Yolanda Kalumpit. Solidad Nilo kani Albert Nilo. Ni Tessie Serrado. Ni Paring Boy. Rogelio Boy Baldonado kani Delia Baldonado. Dita Honolulu, Hawaii. Happy watching kada kay amin nga sang apada. Okay. At then 6 grand finalists tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Intadinggan dito'y panagyaman ken panaggawis na. Dito'y third. 6 grand finalists tayo. Hawaii, USA International. Ang data ano pa rin na kami 6 may kainam nga grand finalists. May kaupat. Ito ang data. May kaupat. So ka dato'y. Son pork Ni Letson Pork Belly mo ko na namin. Saan na rin? Hindi rin makita. Nabit lang. Ay, awan ito. Ngamin. Awan pa ito. Adenje lagi. Okay, sandali lang Jack pa kami in transfer dito. Na. Lagi na malabas. So, tayo. May kainem dito na yun. Ay, i-transfer tayo. Copy. Copy paste. Napanti paste na. Yay. Dadane. Dengar tayo. Kapsat, dati 6 grand finalist tayo. Dengar tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta.
dandani idi ma-rape, dandani matay, ngem kaasi na po Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dadya iti buses ni Mayang. Aya, dahil nang isurat. Hindi pa kasaritaan ni Manang nang ni Marieta. Kas nang boya yung idi aldaw kalman ni Jaya DCJC Action Radio ta nag-live tayo. Nabuya yo tintay pa ng interview kang kuana. Okay? Hello, wala. Di ka madaman nga agbibuya kanya kita ni Noraline Perdido Tamalay. Kastamatan kini Paring Boy. Rogelio Boy Baldonado, Canidelia Baldonado. Paring Boy, talubos ti apo yung tuno ko. Huwebes Miyerkules yo. Kaya ito yung alawas, tintay panangibasa. Erlinda Stabilio, nastawatan kini Matda, ni Paring Boy, kaya dumapay nga madamag buya, ni Marilis Baldovia. Na? Marilis Baldivia. Ayun, sino na ito? Hindi mo ka makita. Sabi magboyo-boya. Sige. Okay. Okay, ori no mangigan nyo ita dito'y page ni Paring Ray, dato'y lagip tinapalabas di Tirso, kada tayo ababa nga pa nakibasa na, ano na pinpinas tumit lang ng kay tumitlabuyan na denggen, into no aldaw, 12:13 ganati alas 2, ini programa tayo nga lagip tinapalabas di Action Radio TCJC Lawag. Ito nga rin, kablawang pa nag-birthday awan nag-birthday itad to, di listaan. June 30, Tuesday, takatapusan ti June, awan. So nga, advance Hammer Day kini Odi Pascual, dita Hawaii into 2, stamatan kini Nelly Valenzuela, from your anak Deborah iti Singapore. Joyce Ann Asido iti Tuburan, Bakaray, Ilocos Norte, from your loving yours Kakal family iti Tuburan. Advance Hammer Day into Tureta, July 2. Into no July 3 ken July 18, advance Hammer Day kini Ana Flor Velaroso, kani Isagani Balcobero di Barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Into no July 5, advance Hammer Day kini Mila Milagros Ruiz Padilla dito Karuba, stawadan kini Michelle Ababa Bala iti Macau, from your sister Lachelet Naix Ababa iti Macau. Ayun. Aida, advance Hammer Day kini Aida Ruiz Casil, Uno Casil, Aida Ruiz Casil iti Barangay 40 Balatong, Lawag City, from your loving daughter, Michelle Cecil Awono Casil Badua, iti Vancouver, Canada. Into no 8, advance Hammer Day kini Hillmore Estela, iti Canada, from your mama, Angie Stella, iti Tuburan, Karadsur, Bacara. Kasama din kini Jimmy Manuel, iti Badok, Ilocos Norte, advance Hammer Day, Jimmy. Kaya kasama din advance Hammer Day kini JP Ostiano, JP John Philip Ruiz Ostiano, iti Canada, from Papa nilipatak pa yun dahil nagan ni Bayawin. Roland, from Bayaw Roland, kini ading Senny Ruiz Ostiano, dita Canada, and from your manang Jennifer. Yan, di kita kayo sa di kita birthday, iti masangwalan ngal daw, at siyempre, kablaw malibol dito'y lagip dito'y Sentenciador Award, Rinaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Alas tum sir, kita galas 9. Kadi, 1, galas 9 ka din. 8:44 pa lang. Sige. Hindi nga rin ituloy, dato yung pagkasalitaan ni Tirso, ngayon kayo tumadlabuyaan into no aldaw, tanapin pinasot pa naka-i-portray na. Ito na, ituloy tayo. Agkatrabahuan kami kani Malu Manunemi iti maysa nga bakery ken grocery. Siyak ti maysa kadagiti baker, masapak nga agsumrek ta ingkam aggamit kam ti tinapay. Padadlado met ni Malu Manunemi ta sumrek iti alas 6, aglako ken dumapay manong. Nagayatak ken kuana. Inaram ko manong. Iti adda gundaway manunaming adda kam tilinged, iti adda kam iti groceria,
Inarakop ko iso. Ala, Tirso, I love you. Alam, baka na makakita ka na ta. Di ako mga ipasyaran di balay. Umayag nun, Rabi. Ngayon kahit ko, naklunan na kitan. I love you. Mm. Uy. Nang malak, dagay di bibig na ko na intuyak na. Sige, umayag nun ba, Rabi? Sige, umayag to ha. Tapos mamamok di parents mo. Napanggungurot pinasyar manong name ket neran ranakid din at papananda. So nga kapilitan nga nagbati manong name ni Malo. Ala ka rod, anak ko. Agkatrabahuan kayo, dan nakinawatan yon. At dan tata, ayaw itagtanak yun. Agbati ka nga rod ni Malo, alakan mo't nga paghawidem ni Tirso. Ket kakaiso na nga pasyarin na ka, abi nga hindi mo yung baga, nga dapapanan tayo. Sige tan, nagbati ka rin din. Yung kailata kadananan yan, kani ading bunso. Sige, kaya mga roda ha. Awan tata, awang pagdanagan nyo. Bantayak ni Malu. Jadi awan dan manong nemi sinakroy ko ni Malu ket insert ko iti salad na aging gana nga sadyaon na yan manong nemi tingkam panaggabo iti mismo kwarto na gandrabaho ti kamang. Ala, Tirso, o mga nubaybayan na to, saan kanto nga baybayan? Ipat pati ka unay Malo. Tirso, Malo. Tirso, Wan manong name tinuknok ti langit. Napisang titilon kat nagastret kami nga nagampayag iti langit. At tinuktunok mi manong name ti langit. Nakamay-mayan. Ngajak amo no api nga nagsangit. Tapi sakit ka. Ubing tapay laeng. 22 tanto pa lang. Mayaten. Kaim imasan na, di ba? Karugrugsuan ta. Sa kamay-bayan malo, ikarik keng ka. Isog na, ano naman na yun? Ipinduhata, ipitlota. Nagangganas man yun. Naging kang awang pa'y datatang kinanang mo intikapsat mo. So, naglaing ka ngamin, Tirso. Manong name saan lang yung iti marukong na itilya. Naglasatan, dagiti bibig ko kinti dilak, gapatay yung pababak pa yun. Ngayon pinunasak akin mo na, manong name. Ad-adaman ti kahit manong name ni, Tirso, nagmayat dita. Nagmayat, Tirso. Sa milaing sardengen manong nemi ini makangeg kami ti tricycle nga nagsardeng iti sangot ti balayda. Ngem namin adu kami manong. Sta ori ti lingling et men. Ala, adan datatang. Sige na roten. Isuot na kita arwaten ta. Kalpasan na kita rumorta. Sa sarita talapay lang iti salas. Kada rabi iti Friday manong nemi nga pasyaret isuna. Kat siyempre, nung nakaturog to, hindi kiti kabalay na, sumret kam tumutin iti salad na, kat maulit-ulit manong namiting kam, panagpapas iti raksa. Ngem kalpasan, ti talo nga bulan, manong nami baganan kanyak, masikuga kun. Sige, may kam tungarot mga sasawa. Ngem, simple lang, at masit urnong ko. Simple lang. Kasarta iti huwes sa mapantay tumang restaurant. Diyan lang. Bauri baliwan tanto matatak kasar. Ito no, nakaskana ti amin. Isong iti bagak manong nemi kinitatang naklatan niya. Agasawa kan. Muna tao mo na. 20 tukton. Tatang, ay, akit nagubing ka. Sa sapak, na, Tirso. May kadwa, ada urnong mo. Simple talo ang nakasara. Iya po aya. Di mo lang pa isapo. Ang nangarti mabalintatan masikugan ni Malo. Ala! Ay, kita api kami sinikugam. Nagmayat, nag-imas mga gamin tatang. Doon amin.
panagkunak tirso kabuta saan kayo nga nakasagana kan nagplano. Agrigat kayon to. Tatang, kasanong oras nga malibasam tiya, kinakurapay no kastamit, agasawa ka nga dinaoras, nga di ka nakasagana nga ubing kay pay. Tatang, agtinulong kam to kini malo. Panagtitinulong, datot kasapulan. Tapos di kastakad maisakad ti panagbiag. Kena may kantinaran niyang masakbayan digit anak mi. Bahala ka. Adadtan. Sabi ko mga rod, saan ka ito nga griga? Hindi nga rod mapang kami ng mga asawa, manunaymi ko na ni tatang ni Malo. At napay nga rod ti maramidan tayo. Kaya dapat gaya min na apo ko. Iti tiyan ti anak mi abalayan. Nanti daw dawat mi kumatatang. Kitsimbilan kuma. Huwes. Sa mapad na ito lamang restaurant. Tahang kami mat nga nakasagana nga. Kwa. Di nga ekspektari nga sigog ni Malo. Kahit manungarod ti kayat yung mga anak kada kayo. Kaya oray no, mangkita kami ti saglilima kami tatang. Wala sige. Nitun ka anong oras data? Dapat may saganaan ti amin. Nagkasar kam nga rod na simple, kat inyawid ko isunan, manunemi dito'y balay, kat sabay ko nga kasurutan da kininanang ko na, kat mayat may. Intuloy na pala yung tinagtrabaho, manunemi yung idipiton, tibulan, tityan na. Nagsardengin manunemi. Kinindaw-dawat mi, nga sapi ko tasaan nga marigatan. Ngimidi agpas ngayon, manunemi, marigatan na. Dakton kaya, Tirso. Dakton kaya. Ibturam, sweetheart. Ibturam. Idin sa ragdan manong nemi. Napanak na iti panakad-chapel, ti hospital, kaya nagkarkarara ka. Diyos ko, spalin niyo kumalig iti agina. Siyan niyo kumaidamay bayan. Naging ga manong nemi nagpas ngayon kat babae. Kumusta ka? Babae ti anak ta. Ay, nagrigat. Naganti kahit buti, nga naganti anak ta nga inaulan. Gina. Nakatunga na kan, apit Gina. At ang amin kayem ko, hindi nga nakasasaya at ngimpi musay. Kasta, isang ako nak, ito naganakak, no, dantong asawak, kat no babae, pag anak-anak to Gina. Sige, so nga restro ta. Manong nemi iti ta dalagan imay ti katugangat na babae manong nemi tapno matulungan na ti asawak. Tumulong mo't ni nanang siyempre. Emi di makadalaga rin ti asawak nagawid mo't laing ti katugangat. Di magbintasan na kasurutan da nanang kanitatang. Sisyak langit iti intek trabaho manon nemi kit nakitid ti tubog ti barokong ti asawak ket ni bumatang ti gatas nagngina. Susapok. Nagdakkala paggastusan. Manulang ti sweldo. Dahil tati ko nakkain ka edi barok. Gatas langin nga ken ladung kay kasapulan ti anak yo. Di tanti pa kay makipaanan amin nga sweldom. Dabayag mo pa nga hang inik kanina nagmong kadagiti sapsapod, nagkakabalag, kakabangat tayo nga rod. Datang, panagtitinulong. Sinuhorti mang tulong kang kita. Mang panunutak sa bali nga pangakwartaan. Gas kumaan niya. Nawalat may rekomendaryo. Kita, balagib ko na Uncle mo sido. Nabi na Uncle sido. Ada di negosyo na nga longganisa. Ang kaputa medyo lumakayan, sardagnan. Ang nangorti kayo yung sa mga kakasarita ato susuruan na nga garami ti longganisa. Aw mo nga puunan. Ang bahala ka ng tipagpuunan. Manong nemi numampay sa aming nga inala nga ninong ken ninang taking kukwa manong nemi ti bakery ken grocery. Nabanag nagpagpakaasya kang kuwan. Ninong? Ninang? Apoy ninong ko na kayo kadakolo ko lang pada kami. Kaya di nakamat inalang ang kasar. Nang idak kasar kayo tayo, limad yumat. Limad yumat. Nakasurat din na ganyo. Diyan nga kontrata, marriage contract ninong. Ninang. Basta.
agpatulong ako makada kayo. Numabalik. Dati suwaldok dito ay hangaw manay. Nangruna no adan tumanin anak ko. Adan tumanin anak pi. Talaga sa hangaw manay. Muna kita gatang tigatas nga gatasan di anak mi. Nanumi na talangina di kita gagatas ta baladaga. Nagdegosyo ako ma. Ninong, nina. Yan at negosyo. Magalamin at tilong ganisa. Orita mairapin ko. Sako ila ko. Kasapulak ti punan, isublik tumitlain. Malot kasapulak mas pagarigan. 100,000. Dakilo na mangrudi ka pala tabasita. Wala kay, ikan na ka ti 50,000. Diya gudwa na, regalo mi kada kayo. Diya gudwa na isundot bayada. Agyaman ninong. Agyaman. Naba nagnarod nagsursuro kin Uncle Sido, manong Nemi, ket nalisto akbat nga nakasursuro. Detang, di ba may manong Nemi? Nag-excuse ako ang kinininong kininang sa anak kong nagparbangon. Oreta asistanang metlaan. E di parbangon manong Nemi, sunti pa nagaramid. Manong Nemi, nagiti katugangak, nga duwa, manong Nemi, tumulong damit nga agisursur, nga ilako, na ipautang, kastamot lang kadanang kinitatang, sakmot lang mapanagubra. Iti bakery and grocery man. Babalit pa nagtitinulong tayo. Siyempre, ano sa bali nga pangwartaan. Kat naganar, gabutan na imas ti panagaramid ko. Na imas ti insuro kanya ni Agla sila. Anong Nemi aging ka nga dimteng agsikugmanen ti asawak para iti may kaduagon daway. Dua ti tawen ni Gina, idi pas nga iti asawak ti may kaduang anak mi nga ni June. Manong Nemi, dumakdakkel. Ti magastos. Gastuset. Naisubli kon manong Nemi, ti 25,000 kinininong kininang. Aging ka manong Nemi nga din singasing ni Uncle Sido. Do kayam ti agaramid ti longganisa, padasim pa iti imbudido. Mas pa'y, templak ti imbudido, kaya managluto. Alaman lang kayo. Manong Nemi, adu kami nagtitinulong nga mangipromote dato produkto mi manong nga longganisa kan imbutido. Panagtitinulong mi, depende rin kabagyan mi nga presentar, nga umay mangangkat, iti sa nga 10 kilo, 20 kilos. Dapat nagadar manong Nemi. Saan nga napuputan, di pa naglabas, di pa nawen, aging nga dan may katlo nga anak mi, manong Nemi, babae, ni Lydia, ket nagpalaygetin ni Malo. Gusto nan dito. Nagikata ko ni trabaho, manong Nemi, ket in-concentrate kon, tinagaramid, tilongganisa, ket imbitido. Ket adu manong Nemi digiti umay agangkat nga mga mangilako nga mangisurso. Adan iti ka elementary digiti kakabsat, high school iti kwan addan iti college ket imo na siyempre nga naggraduar ni Gina iti kurso nga nursing ket nairuar na manong Nemi iti board na ket siyempre may isang nga registered nurse ket addan trabaho na. Si marunong nga naggraduar ni June iti kurso ng accountancy manong Nemi board passer met aging ga nakastrict ti trabaho. Ket nilaingan Lydia, manong Nemi, ti agbasbasa pa ilaing iti college. Ket sigurado nga makapagturpos met iso. Babayan di pa nagtitinulong mi manong Nemi, adot timulong kada kami. Nasigurado manong Nemi, nga sumaya at tibiyag. Ken, masakbayan dagiti anak mi. Natatang ginanang, napigsada pa ilang, manong Nemi na tumutulong ti negosyo ni Uncle Sido ti awanen. 2 years ago nga pimusay manong, kadyak balipatan. Timpatawid na kanyak, naimas ka templa, tilong kanisa, ken templa iti umbutido. Manong Nemi naragsak kami, nasaliwan-wan ti biyak mi. Makunak na ito'y agsipod ta, adda nakasagana nga kwarta nga ka-oten mi in case of emergency, napadakkel ka napapintas mi payan manong Nemi ti balay mi. Kaya tumultulong mat siyempre, dagiti kakapsad ko, dagiti ipagkadakayong ko,
kay tinegosyo, kat mada problema na, nalokay mo ti imami nga tumulong ka na kuwada. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong name kat thank you, tilaing mo, nga nangibasa kat sapay kuma, tadamat na ibatik nga ada, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nga yaman nga pagaya mo, Tirso, Itilawag City. Thank you, Tirso. Kat kas na ko nakita, kayo nga nagbuya, napimbitas pa nga, in kayo ulitan nga buyain into no Aldao, 12:30 nga na ti alas 2, iti program at nga lagi tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Thank you kin Erlinda Estavillo, ni Erlinda Panterosete, ni Perlita Glipe Matias, thank you. Tinapalagbuya, ni daduma pa nga nagbuya, thank you. Ni Paulina Balwalwa Bautista, thank you Paulina. Ni Robian Agpawa, ni Tessie Serrano, thank you. Norelen Perdido Tamalay, Matdayolanta Kalumpit, di Paring Boy, Rogelio Boy Baldonado, kini Delia Mendoza Baldonado, thank you, iti panagbuya yo. Madamdama, agsubli akto, para itintay panang replay, ti best letter of the month of February, into no madamdama, iti program at nga Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi. Iti kalman, saan ko nga naiwaragawag din napili nga best letter of the fourth week and best letter of the month. Barbaring no malagip ko ita. Ipalagip yung. So, ang subliak to, inaklabasit ag breakfast. Thank you for watching.